hadin jong ka isi ke batumai pok ke cingalam ke jonga mencam senam ngila UI ya ke jingwan ra jong ka sarkar ya ka Meghalaya Identification Registration Safety and Security of Migrant Workers Act 2020 dia hakatu ka act ngila iba ka sarkar Meghalaya kamut ka dei maka kapan isu yaki labor license te mereka ka ba isu labor license hang ni ngimdadan ka an ka ba dei bat ki labor mereka ni la shudrak na po ka Khasi-Hills Trading by Non-Tribal Regulation Act Trading by Non-Tribal kamut na ka treat te natakadaw ki aya ka labor license hagis na wala da dan ray nadu mencam senam nga nakaliang ka isi ke chungai ngila examine ni kini ka act but ngilawan ra ka amendment ba ki labor kini ki non tribal labor migrants labor baru khat shwa bakin yo ya kanunu ka labor license na ka state government kini ban yo ya ka labor clearance certificate nang ni ngim ai shu license tamagin ai da ka labor clearance certificate kung bagi apply ya ke labor license ya dan ke identification yang cingpen itu kot islah ki epic ki residential kum ta ter ki dur ki dar bakin hak ruban sil ka government kanum la ai ban lai namar ba kani ni sim naka at ka bangila don lupa ni su penwandur naka ka at ka bangila don lupa te ka labor kani ka at jong government la ka jong ta ka ak jong ka ni la ka jong dan reka ka bangila tho apat sa government kalong ba shwa bakin issue ya kani ka labor license kata ka di jing tho ni district council government kalong ba ki di bandon ka condition naki ba ki di ban yo ya ka labor clearance certificate nami ta kata tingi ka syong ha government dan pedang kita tambangila tho license dan rela da kila pen rekam ngingin ya no da ka labor clearance certificate te kawan aja telah lagi ke government ke pedang tu tambah kalau mandatory pada ya labor ba udah banyo ya kan clearance certificate